Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee kan jirtu fayyadamtootaa fi daawwattoota kiyya. Har'aan tana waan keessa jirru isin ibseera. Wanni keessa jirru maali? Wantoota lama. Lamaan sun maali? Takka dhimma obboleettii teenya Qananii Addunyaati. Obboleettiin teenya Qananii Addunyaa eega lubbuun dabartee bubbultee jirti. Garuu ammoo dheengadda Andu'aalam Gosaa abbaa warraa isii yookaan jaalalleen isiidhaa gabbee Qananii obboleettii isiidhaatu waa'ee isii ni beekti. Akka isiin if ajjeesuudhaaf yeroo baay'ee mokoraa turte ni beekti jedhee dubbatee ture. Dhimma sana irratti obboleessi Qananii inni Andu'aalam Gosaadhaa ni beekti jee san har'aan tana viidiyoodhaan dhufee jira. Viidiyoo inni dhufe sanillee kan waliin daawwannu ta'a. Akkami dubbiin garam garami. Wanni Andu'aalam jedhu, wanni abbootiin gadaa jettu, wanni abbaan isaa jedhuu fi wanni obboleessi ni beekaa obboleessi isiitu Andu'aalam Gosaa jeesan maali? Iccitii sanis kan waliin ilaallu ta'a. Lammaffaarratti dhimma obboleessa kiyya kanaati. Guyyoo Waariyoo. Guyyoo Waariyoo ajandaa ta'ee ture. Waa'ee maalirratti? Waa'ee mucaa xiqqaa kanaati irratti. Mucaa xiqqaan kun waa'ee isaa akkamitti makiinaa jalatti Wallagga irraa ka'ee Finfinnee dhufaadha. Waa'ee kanarratti illee Guyyoo Waariyoo deebisaa kennee ture. Deebisaa Guyyoo Waariyootti illee kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumura qophii kiyyaatti na walii turaa akkasiin hin jiru. Qophii isaan qophichaa ani abbaa moonneeti. Jalqaba irratti yuutuuba kiyyaaf kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhuun hin irraanfatinaa. Laayik illee godha, sheer illee godha. Maaliif yoo jettan yoo laayik gootan namoota baay'ee bira ga'uu danda'a. Akkasumatti illee yoo sheer gootan namoota dhaga'uun malan jettan hundaaf sheer godhaan isin hin jaa galatoomaa alfaadha. Kallattumaan gara qophii keenyatti waliin dabarru ta'a. ሰላም ሊበን ፖሊሲ ቀናኒ አዱኛ isa ታናሽ dhaggeeffadha. ትናንትና አንዱዓለም ብዙ ነገር ሲናገር ነበር እና እያንዳንዱን እኔ ስሜን ጠቅሶ ነበር ሊበን ያውቃል ብሏል። እኔ የማውቃቸው ነገሮች እኔ ብዙ ጊዜ እዛ ቤት ስለነበርኩኝ የማውቃቸው ነገሮች እያንዳንዱን ነገሮች አሳያችኋለሁ። እሺ መጀመሪያ ሁሉንም ፎቶዎች አስቀምጥላችኋለሁ ከላይ መጀመሪያ ማርች 8 2023 አንድ ላይ መኖር ጀምረዋል። እዚህ ጋር ሌላኛው አንድ ላይ ቤት እሱ ቤት ሆኖ ምናምን ሰንሻይን ያለው ማለት ነው። ከዛን ማርች 8 አንድ ላይ መኖር ጀምረው ማርች 19 ላይ ነው ልደት እያከበረች ነበር። የልደቷ ቀን ነው የመጀመሪያው የደበደባት ማለት ድብደባ አንዱዓለም ጎሳ ያደረገባት ቀን ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የቪዲዮ ለቅቄው ነበር የምታስታውሱ ከሆነ እዚህ አይኗ ጋር እንትን ያለው ፎቶና ቲክቶክ ሲተረት ያለቀሰት እዛ ላይ የነበረው የመጀመሪያው እሱ አለ። ኢቨን ከሳምንታት በኋላ ራሱ ሪከቨር አግታ ምናምን የሚያሳዩ እንትኖች አሉ። ሁሉም ከጋላሪያው ላይ ያገኙት ስቲል አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ የእንትኑ አለ የኦክቶበር 14 2023 የእጇን ሰብራ የታሸጋለች። ይሄም ከስልኳ ላይ ነው ያለው። ከዛን ፌብሩዋሪ 29 2024 ይሄ ፎቶ እዚህ ላይ የምታዩት ከሆነ ጊታር ይዟል ይሄ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄን ጊታር የሰበረበት ቀንና ሽጉጥ የተኮሰበት ቀን ነበር። አንድ ቀን ነው ይሄ የተከተለው። የዛን ቀን እኔ ነበርኩኝ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛም ጠዋት አንዱዓለም ያው ሌሊት አምሽቶ ነው የሚመጣው። በቃ ጠዋት ሊነጋ አካባቢ ሲል ነው የሚመጣው ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ምናምን እና ሁሌ የዛን ሰዓት ጭቅጭቅ አለ በአንዱዓለምና በቀነኒ በኩል ሁሌ በዛ ሰዓት ጭቅጭቅ አለ። ሁሌ ይቀያየራል። በቃ ጠዋት ሊነጋ አካባቢ ሲመጣ ሁሌ ተቀያይሮ ነው የሚመጣው። ከዛን የዛን ቀን ተኝቼ ነበረ። እኔ 1 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ተኝቼ ነበረ። እኔ ገስት ሩም ነበር የተኛሁት። ከዛን ቀነኒ ሮጣ ገባች እኔ ያለሁበት ክላስ ማለት ነው። ከዛን በሩ ስዘጋ የዛን ጊዜ ተነሳሁኝ። ከዛን ምንድነው አሰ ጊዜ እንትኑን ይሄ ጊታሩን ወርውሮ ሲሰብረው ነበር የዛን ቀን እንትን ኮሪደሩ ላይ። ከዛን ምንድነው አሰ ጊዜ ተነሳ አንተ ለማጋት ትሄዳለህ ምናምን ነገር አለችኝ። ከዛን ምን ተፈጥሮ ነው ምናምን ስላት ጊዜ ከዛን ሽጉጥ አቀባበለ አንዱዓለም በሩ ጋር ቆሞ ማለት ነው። ከዛን እኔ ላናገረው አሰ ጊዜ ከዛን አይሆንም ይመታሃል ምናምን ብላ እሷ አይተኩስም አንተ ተረጋጋ እኔ ያናግረዋለሁ እንዳትገባ በመሃል ብላ በሩን ከፍታ ወጣች። ከዛን ሽጉጡን ፊቷ ላይ ደቀነባት። ከዛን የሆነ ፎቶ አሳያት። ይሄ ፎቶ አንቺ ነሽ አላት። እሷን ያደርለውም ማለች። ከዛን እህቱን አሳያት። መጽሐፍ ቅዱስ ይዛ በጣም ማለችለት። እኔ አይደለሁም እናቴ ትሙት ምናምን ብላ ማለችለት ቀነኒ። ከዛን አንቺ ነሽ ምናምን አላት። ከዛን ወደ እንትና ዞረ ሚጣን ጠይቃት።
ሚጣ እሷ አይደለችም ምን ሆነ አንዷለም አለችው። ከዛ እኔን ጠይቀኝ እሷ አይደለችም ስለ ጊዜ ከእሷ ላይ ይዞ የነበረውን ሽጉጥ ወደ ሸተሩ አዙሮ ሸተር ላይ ተኮሰዋል። እሱንም ፎቶ ላደርግላችሁ እችላለሁ። አሁን ምናልባት ላላገኘው እችላለሁ። ካገኘሁት ግን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ቀጥሎ እያንዳንዱ ነው ማሳያችሁ። ከዛን ይሄኛው ፎቶ አለ። ይሄ ፎቶ ማለት አንዷለም ጎሳ በኢሬቻ ኮንሰርት ላስት ታይም ያደረገው ከዛ በኋላ ከተመለሰ በኋላ በሆነ ብር ምክንያት ከሌላ ሰው ጋር ተጋይቶ በሱ ሰበብ እሷን ሊደበድባት። የጸጉሯን ማመሳሰል ትችላላችሁ። የዛን ጊዜ የነበረ ፎቶ አለ። ሌላ ጃንዋሪ 27 2025 ይህ ፎቶ አለ። ይሄ ደግሞ ከመሞታ 1 ወር ከ15 ቀን ወይ 1 ወር ከምናምን ነው የሚሆነው። ጃንዋሪ 27 ማለት እሷ ማርች 11 አካባቢ ነው። ስለዚህ በጣም 1 ወር ከ15 ቀን ማለት ይቻላል። የዚህን ቀንም እኔ እዛ ቤት ነበር። ማታ መብራት የለም ነበረ። ከዛን አንድ ላይ እየተጫወትን ነበረ። እሱ አብሮን ነበረ፣ እህቱም ነበረች። አንድ ላይ እየተጫወትን ነበረ። ከዛን 4 ሰዓት አካባቢ የሆነ የሚጠቃቀማቸው ነገሮች አሉት። እሱ የራሱ የግል ሱሶች ምናምን ነገር አሉበት። ከዛን እሱ ሊጠቀም ስለፈለገ የሚጣናተኝ ወይ ምናምን ሲላ ጊዜ ከዛን ያው እኔ ፊት ማድረግ ስለደበረው ይሆናል ምናምን ብዬ እኔም ገብቼ ተኛው። የሚጣም ተኛች። ከዛን ወደ 10 ሰዓት 11 ሰዓት አካባቢ መሰለኝ በጣም ጭቅጭቅ ሰማሁ እና እኔ ሚጣ ክላስ ነበርኩ እንደውም። ከዛን ከሚጣ ክላስ ወደዚህ የሚጠቀው ገስት ሩሙ አለ። ከገስት ሩሙ የሰራተኛው ከሰራተኛው ነው ሳሎን ቤት ያለው። ከዛን ጭቅጭቅ በጣም ይጨቃጨቃሉ ምናምን ነገር ስለምን እንደሆነ በደንብ አላውቅም፣ አልሰማሁትም። ግን ጭቅጭቅ የሆነ የጭቅጭቅ ድምፅ ሊሰማኝ ነበር። ከዛን ተነሳው በጭቅጭቁ። ከዛን በመሀል አልገባም ብዬ ለረጅም ሰዓት ቁጭ አልኩ። ከዛን የሆነ ሰዓት የሚወድቅ ነገር ሰማሁ። ከዛን የዛን ጊዜ ከፍቼ ስወጣ ቀጥታ በኮሪዶሩ ላይ የነበረው አንዷለም ነበረ። አንዷለም እንትን አለኝ ነው ቪዲዮቲ በመሀላችን እንዳትገባ ምናምን ብሎ እኔ መልሶኝ በሩን ቆልፎ የሚጣ ክላስ ውስጥ ነበርኩ እኔ። በሩን ቆልፎት ከዛን 5 ደቂቃ ምናምን ቆይቶ መጣና ከፈተው። ሂድና እናግራት አለኝ። ከዛን በሩ ጋር ሲሄድ ጥርሱ አካባቢ ደምቷል። ከዛን ጥርሱ አካባቢ ደምታለች። ወድቃ ዝም ብላ እያለቀሰች አይደለም፣ ዝም ብላ ቁጭ ብላ ነች። ከዛን ሚጣን ቀሰቀሳት። እዛ ሚጣ ወስደን እሷ ሚጣ ገስትሩም ለእኔ ይለቃልኝ ነበረ የእሷን ክላስ። ከዛ እሷ ገስትሩም ነበር የነበረችው። ከዛን ገስትሩም አስገባናት ከሚጣ ጋር። ከዛ በኋላ እንደዛ ሆና እኔን ስታይኝ ማለት እኔ እንደዛ ሆኜ እሷን ስላየኋት በጣም አለቀሰች። እኔ እንደዚህ ሆኜ እኮ ምናምን ብላ መልቀስ ጀመረች ምናምን ነገር። ከዛም በጠዋት ተነስና ሂድ አለች። ከዛም ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ይሆናል የዛን ሰዓት። ከዛን 12 ሰዓት ተኩል ያው አልተኛውም፣ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩኝና 12 ሰዓት ተኩል ሲሆን ወጥቼ ሄድኩኝ እና ፎቶ ካያችሁት ከላይ ሰዓቱ እኔ ከሄድኩኝ በኋላ ነው የተነሳቸው እነዚህ ፎቶዎች ነው። ሌላ ደግሞ ስለ እንትኑ ጉዳይ እሷ ከመሞቷ ከሳምንት በፊት እንትን ምርመራ አግታ ነበረ፣ የመካንነት ምርመራ ማለት ነው። ይሄ ያደረገችው ያው ፍራይዴ ማርች 7 አርብ ቀን ማለት ነው። እሷ የሞተችው ማክሰኞ ቀን መስለኝ እና ቀኑ አለ ያው ኒው ላይፍ እና የሕክምና ምርመራ የመካንነት ያደረገችው ራሱ ኦልሬዲ የአቃቢ ሕግ የተሰጠው ወረቀት ላይም ተጽፏል። በተደጋጋሚ ሆዷና ልቧ ላይ ተረግጣ ሐኪም ቤት ትመረመር ነበር እና ዶክተሮች ጠይቃት ሰውን የረገጠኝ ያለችው የሚል መልስ ሰጥታኛለች ብሏል። እዛ ይሄ ወረቀቱ ላይም ተጽፏል፣ እንትን ላይም አለ። ለዛ ነው ይህን ምርመራ ያደረገችው ራሱ። ከዛን ይህ ምርመራ ደግሞ ሰኞ ቀን ማታ ሰምተውታል። እናትየዋ ራሷ ስትናገር ነበር። አንዷለም እናት ምን ስትል ነበረ? ደውላልኝ እኔ እኮ መውለድ እችላለሁ አለችኝ። ከዛን እኔ እንደውም ለካስ ልጄ ነው ወይ አልኳት ብላ ራሷ የአንዷለም እናት ስትናገር ነበረ።
ከዛ ሲቀጥል ደግሞ egaa daawwattoota kiyya akkuma viidiyoo kana agartan akkuma viidiyoo kana dhageessan Andu'aalam Gosaa mataan isaa obboleessi isiidha. Waa'ee kanaanii beekaa gabbee haa dubbatu jedhee ture. Kunoo obboleessi isiitis gabbee dubbatee jira. Dhugaan ammoo ni turti malee numa baati. Dubbachuu kun ammaan tanaa dubbachuu dadhabee mucaan imimmaan buusaa jira. Obboleettii fi dhabuun obboleettii guddoo jechuun haadha. Obboleettii fi dhabuu jechuun haga isiin nama dhukkubsitu mucaa kana laaltanii gartanii jirtanii isin jira. Egaa daawwattoota kiyya katti aanu immoo waa'ee guyyoo waariyooti. Guyyoo waariyoo waa'ee Oromummaatii fi waa'ee gargaaramuu mucaa daa'ima xiqqaa kana waan maal jedhe waan inni jedhe kan waliin ilaallu ta'a na waliin turtii gaarii. Salaamtaan itti keeyyan dhabba jirmaati bagbar faranjoota 2020 jaalle miyyuu qixxe geettanii jedha waazeema yookaan jalbultii bar 2020 jaarratti xumur 2025 gubbaatti Oromoo waggaa dhugaan duub ajandan godhattee duree oduu miidiyaa hawaasaallee tayooluu kiyya bif gargaraatiin arga ture ajandaan sullee namni yaayyoo bahee baga nagaannuu cufirra obbee jechuu barbaada. Wasadii dubbachuudhaaf qabxii gurguddoo sadii gabaabsee na caqasa. Qabxiin jalqabaa dhimma mucaa keenya xiqqayya lixi biiftuuti gar Finfinnee dhufee jedhan lamaffaa dhimma gandummaa Oromoo qorkee duwwaan baay'isuu jira. Sadeessoo dhimma gargaarsa namoomaatii fi yakkoot maqaa kanaan Oromiyaa keessa waggoottan 5 darbeef dalagam gabaabsee kaasa. Jalqaba irratti mucaan xiqqayyaan lixa Oromiyaatti dhufe ilmi keenya rakkootti gadadootti hiyyummaatti biyya baase. Eegi dhufammoo uummata harma qabaa rakkoo na baasa harma baqadhi jedhee waan dhufeef gargaarsi jalqabam hatti fufuuti mucaa xiqqayyaa gargaaraa jechuu barbaade. Anillee akka dhuunfaa guyyoo waarobba jirmaa waan kan darbu naan jettan karaa warra dhimmicha harka qabu keessumatti maatii gulaayyoo taatinatti tola in darbadha waan humniti na dandeettu. Lammeessa gubbaatti dhimmi mucaa irratti biftii ani yaad kiyyit kennadheef biftii ajandatti godhamu gargaara. Mucaa xiqqayyaan gargaarinaan jenne sababan hin akkasin jedhanii fi mucaan rakkate dhufe rakkata keenya gargaarsa barbaadu gufuutti ta'e hin beeku illee ta'uu fedhii hin qabu. Mucaan xiqqaan ammoo biftiin itti dhufedhaniif daa'imni sun eegi dhufeen duub bifti miidiyaa hawaasa gubbaa dhiyeessanii mucaa irra dubbachaa turan dogongora waan qabduuf. Dogongori jalqaba daa'imni kun ijoollee umriin isaa waggaa 12 yookaan 13 gadiiti. Daa'imni xiqqaa agasii maqasaatiin kadhachuun miidiyaa gubbaa baasuun maqasaatiin kadhachuuf illee seera daa'imaniitiin yakka ijoollee xixiqqoo tokko eeyyamu warra isaanii malee miidiyaa gubbaatti hin baasan tokko ta'an. Lammeessa gubbaatti daa'imni sunini akka gootu kan olompikii mo'ate tokkotti akka waan jajjabduu tokko gaaf promoot gootu ijoollee xixiqqoo hedduu jira. Taa bif daa'imni suni aal daa'imni sun kee jirtu waan taateef ijoolleen sun bor rakkoo wal fakkaata keesseentee lubbuu fi dhabuu dandeettii jechuudha. Kanaafuu waan miidiyaa gubbaan maxxansin beekuu qabna. Itoophiyaa keessa miidiyaaleen idilee kaseer beekan keer biyyattiitiin bulan hedduun cufamanii waan jiraniif miidiyaan hawaasa kan hin hubatu populism digital surveillancein kun waan biyyatti gaagama makee galchee fi namu oomitti tol maxxansa wanni kun ammoo lamiilee biyyatti gaaga'uu dandeetti tan ammoo waliin laalla. Oolla dombullee waliin laallaa jechuu barbaadeeti. Qabxiin biraa ammoo bifti mucaan sun itti dhufee jedhan nan amansiifne. Tan jechuun ammoo jibbi mucaa xiqqaarra qaba hinaafa qabatu hin taane waan naman galiin waan itti naman tokko itti naman jechuun balchoomina qaroominna waan naan galiin cufa an dur dhaabachuu waan falmuuf waan beekuuf waan itti amane godhuuf dhuunfaan godhe. Dhuunfaan deeggara dhuunfaan godhe kutaa Oromiyaa kamuu bakka hin buune. Kutaa Oromiyaa kamilleetti gufuu ta'e hin beeku yookaan jibba facaasee hin beeku immoo dubbitan gandummaan harkisuu natti hin tolle. Qabxiin tiita lammeessootan Oromoon waggoottan achasaanan kana gandummaa hundaan ijaarraa dadhabnammoo ilmaan itti maani waan jedhan fakkaata agartanii. Gandummaan tunini bar kan guddoo leellifamu irratti argamti. Aniin yaada habarrees guyyoo waaree obba jirmaati dhimma Oromiyaa waan taateef mucaan Oromoo obboleessii waan taateef yaada itti qe'e. Malee isa kuta Oromiyaa bira irra dhufeef ana kuta bira ta'e fedhanii wanni wal qabsiisan dogongoraa jechuudha. Waan barrees guyyoo waariyoo ta'e of ta'e barrees waan taateef warri booran irra bakka buutanii naaf falmitan yaamichi hin tolchine. Lammeessoo irratti ammoo warri waan kana janda gootanii waan mucaan lixi biiftuuti dhufeet uummata wallaggaa maxxansitan. Na caala wallaggaan jaalattan. Na caalaallee wallaggaa hedduun keessan hin qabsoofne. Warri nu caala qabsooftan hedduu jira. Akka miidiyaatti ammoo na caala hin qabsoofne. Warra waliin qabsaa yeewun ingidaafaan yeewun ingidaame qoodar dhumra ganaa ba'i.
akkanaa jechuudha. Aniin tokkoffaa mootummaa Itoophiyaatiin Abiy Ahmadiin kan wal dhabeef addeeffadde hafalmeef yakka wallagga dalagameef jaalalummat xiyya qabaachuu malee anuumatti wallagga gandaan qoodim akkas yaadeen beeku wanni wallagga wagga 5 jaan dabtaa kuta Oromiyaa kamuu caalana dhukkubsitee jechuudha. Agammaan dhagaamti akkootii kutaa sunt dalagaman agammaan na gubuu jechuudha. Akkasitti amananii. Yaadi biraa kan qabna immoo namooti na waliin hojjetan dhiyeennaan na beekan waan beekaniif justification hin qabu. Gandummaan ammoo guddoo mataa san kortee san balleessuu jirtu waan taateef kutaan Oromiyaa cufti waan kan laalaa jechuudha. Gamtaanuu qabsoomne sadarkaa gubbaa jirra dubeettanii gandummaa tan guddoo jajuu jirtanii rabbi tabarakaasanii godhinnaa jechuu barbaadeet qabxiin dhuma immoo maqa gargaarsa namooma kanaa yakkoota hedduu waan dalagamaniif waan kan irra dubbachuu jaliin qabne ammaana sirriitti irra dubbadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa hongeen Boorana galtee jedhan biyya keessaaf biyya larraa waruma garatti qarshii faranjii tan billions of dollars jechuu dandeetta. Billions qarshii Itoophiyaa billions. Qarshii faranjii ammoo miiliyoon kuma hedduu walitti qabamee jechuudha. Beesseen biyya keessa biyya laati guuramsuun lakkoofsaan agan jechuu baadhuutu odeeffannoo qulqullitti qabuun parsantaan 80 waliin saamamti. Parsantaa 21 qofatti uummata birga'ee jechuudha. Warri dhaabbilee gargaarsa namooma warri miti mootummaa warri beessa sun dhuunfaa walitti qabe hedduun isaa beessa suniin horee jechuudha. Maqaan kadhatameen ammoo maqeennu maqaa hongee Boorana yookaan Boorana beela jedhaniiti. Wallagga fudhadhaa booke buusa ta'e dhibe akka rakkoo kakkaatiin gaafa wagalan beessa guddoo walitti qabamne. Beesseen sun harki caalmaan hin nyaatame. Maqa artistoota Oromoo namoota bebeekamoo rakkattoota hedduu maqa isaaniitiin horii guddaa walitti qabame. Warri miskiina gargaara tuumas sun birga'ee jettanii hin gaafattani. Warri bara kanaa qabeenyi guddaan aangoo taansee wanni ilmi namaa itti wal caccabsee wal ijjeesuu jiruuf beekamti. Beekamtiin beessa qabdi jechuudha. Midhaan qabdi jechuudha. Tiktooker yookaan yuutuubar akka waan inni saayinsisti guddaa biyyi ijaaree jala yaa'anii harka dhaananiif jechuudha. Maqa kanaan horiin guuramu yakka hedduun dalagama waan jiruuf waan kanaaf falmee akka waliigalaa dubbi qabbaneessaa mucaa diqqayya gargaarsa jalqabdanitti fufaa. Ani immoo guyyoo waaroo obba jirmaa suumaleellee nagootanii jedhanii. Ado suumalee ta'e yoo guddoo natti tola. Suumalee nama Ameerikaa tanayyuu gamisiisitti harka qaba. Namisii tokkummaanisii guddoo sinaafsisa akka Oromoo kanaan suumaleen adoo ta'e iyyuu natti tolaa jechuu barbaadeeti. Oromoo diyaaspoora kanaan manii waltaan naga waliin fuudhu. Wal qoxxiftee jechuun mataa wal qabdi. Nami guddinnaaf. Keessa deebi'ee waan biyyaa eega kanaa daree waan wala baartu qofa argee jechuudha. Uummata suumalee ta'uun uummatuma akka Oromoo tammeen hin qabdu. Yoo na tolchitan dhibiin jiru chaaw deemuun danda'a gabaabinumatti. Immoo guyyoo waaroo abba jirma jedhanii suumaleen addunyaa gubbaan jirti jechuu barbaadeeti. Uummati wallaggaa oloon odeessituun odeessitu ammoo akka ani uummata irra jibbu qabuun namni fudhatan dogongortaniiti. Yaada akkasiin qabu borilleen qabaa abba jirmaati. Egaa daawwattoota kiyyaa qophiin sagantaan arraan tana qabadhee dhufe ajandaa lamaan kana guyyoo fi obboleessa Qananii Addunyaati. Sagantaan tun qophiin tun yoo ka isinitti toltu taate haga asii kalaaltanii jiraattan yoo taate galatooma alfaadhaan isiniin jee galataa isiniin mara sabiskiraayib godhuun hin raanfatina. Qophii biraatiin haga wal agarrutti nagaan naa turaan isiniin jaa. Ka qopheessee hagammaan tanaa isin wajjin ture qopheessaan qophichaa ani abbaa mooneeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtanitti nagaan isin yaa'u.